Hoyireho za waya polisi garikire yashanga ibyoma hebru kutekatekwa kubana bukozese bwo mukwenda amajuna no kwibaza waya nikigambwa ngo za waya neza Kirembe Mines Limited turi kugamba hona SP Nelson Tumushime uri umugamberezo wa polisi ya Renzo East yagambira Sky TV ngo byo kwerinda bizirenwa kuratira umuntu ogo okibuzireho kumara ubwire polisi ya Kasese eriha muhigo ogwo mushima runkunku ori kwetwa Nyasiyo kule ogu aibere wires z'amashanyarazi za Kirembe Mines anu bamweta Nyasiyo kule wa Basecamp za musowaye tuhamo loro zumusanju ebizigo musanju ebye waya z'amashanyarazi. Jeffrey Chigutia chairman w'entebe yo kubanza wa Basecamp yashobora ngo bushuma mu kicweka bwizireno bweyongera aho abashuma barukwiba ibintu bakabiguza nka scrap. Tufunye ebizibu by'ababba ebintu by'amashanyarazi ebyuma byokungudo mita z'amazi twasazemu tugamba nti tukole omuyigo tulabe ntino obubyo buno kubanga ababibba bana baffe tubakoleko omuyigo. Tumeungana kama wa LC1 na polisi tukakamata tukapata sehemu iko waya zetu za Kirembe Mine kwa muji ya bwana mmoja wanaita Nyesiyo kule kwa area ya Basecamp. Uguye yongera yagira ngo mushumogo akaba yakomerweho amushango yo bushuma konkayije yari kurwo miringo itaracengerwe. Nsaba ntino abatuze rero kuruno Nyasiyo tumubere open tumuweyo afune kibonereza ate tubasaba nti kuruno mu mucyaginge kibonerezo cya treason abereyo wakiringa emyaka 10 oba afire y'abantu bakoleki bafune emirembe kubanga tujja kwatura mu nzikiza lwabubyo bulingo musajjo no musiru Nyasiyo bwaleta kuka. Samuel Bwambale omukomya ha Kirembe Mines Limited yahamyango ibintu byinji omuli amabati bikigwa abantu batari kumanywa. Idadi ya waya au unene ya waya ambao tumekamata leo iko kama sisi tunaita panels. Tumekamata panels kama zinaweza kuwa kama muda kama 30 kwa panels. Ili panels zinaitwa kwa waya moja ni waya kama 27 au 37. Polisi yakwate ibintu by'ibirwe nko bujurizi hobwe ruko yongera kuronda umushomo guna nabarukora nabo.